Na jutro bude slunечно i kus nižša i príjemnejša temperatura u odnošenju na bar teplý piatok. Vítr bude umereni severni i severozahodni, a vzdušni pritisok kus nad normalu. Minimalni temperaturi od 14 po 16, a maksimalni od 26 po 28 stupnji. Večer će pohmari, ali ne bude dižđu, a temperatura na 22 hodin bude od 17 po 20 stupnji. Na nedjelju na severu bude slunečno, a u centralnih i južnih krajevih pred poladnjom premenljivo pohmarene. U južnih i jugozahodnih krajevih možljivi kratkotrvajući dižđ i lokalni zapori s hirmenjom. Maksimalni dnjovo temperaturi na nedjelju od 25 po 28 stupnji. Na ponzelok bude slunečno i znova ceplješe, da skelju stupnji veće jak v nedjelju. Ceplo bude i na vtorok, ali po poladnju treba očakovati pohmarenje s dižđom i lokalnima zaporami, perše na severu Srbiji, a na juhu ostanje suho po večerših odzini. Na stredu i štvrtok bude kus švižejše i suho s dlhšima slunečnima intervalami, a u druhoj polovki tižnja slunečno i znova vše ceplješe.